ꯊꯥꯖꯔꯤ STV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯕꯪꯒꯂꯣꯗ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ILPꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯀꯜꯂꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒ ꯁꯨꯕ ꯍꯤꯔꯣꯁꯤꯃꯥꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯏꯟꯗꯣ ꯖꯄꯥꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ पाउ सुंदर पिजरी मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनगदबनी हाइना जॉइंट कमिटी ऑफ इनर लाइन परमिट सिस्टम मणिपुर अमदे मियामना चंगसिलकलिबा खोंजंग असि मतांगदा मणिपुर दा लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिफम चीफ मिनिस्टर की बंगलोर दा पांगथोखरे चीफ मिनिस्टर ना चेयर लौदुना पांगथोखिबा मिफम असिना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना चेयरमैन ओइबा मेंबर तरागा माथोय अमसुंग कन्वेनर अमा यावबा कमिटी अमा सेमदुना लमदम असिगी येलौमी सिंग ngak senduna thamnana ballo semba yabra haibadu yangsinbaga loinana legal experts sing consult tawna ba warep lokrai state government na joint committee gi mihut sing su kauduna manipur da ILP chatna hanabagi matang da kupna khanana ba su warep lokhe committee asina atuba matamda report government da thagalakadabani hari committee asida yawriba members sing di L Ibomcha Dr I Ibonbi Dr M Nara TS Manihar M Sobakiran KSH Santa K Shyam Manihar Goswami N Tombi RK Sivachandra and Kavitani Convener na RK Anand Oiri ngasi gi mifam asida tongan ba political party gi mihut kunthraga mathoina saruyakhi NPF ki mihuti mifam asida saruyakhi de ngasi mifam adu nungtil pung ani dagi numidang pung 8 makhai phawba chathaki mifam loirba matungda JDU gi president M Tombi na pawmising da wapung kya phongdukli gi naline permit system se man pudam nongna reintroduce tongno gi matang da koi pukchen khojen manana koi ware ahum lobni amadumdi koi madumdi panjaro heng madu honorable sem adu kanona haibu osano moigi inner line permit system gi committee se moigi ware tu soi koi yengi gani moigi apambadu manpur miyam gi apambadu adum mayam punna sangsin minana ba akoi adumaina khanare adu loina akoi apunba ware bisilor matungda parliament lor kanda deletion na bugi matang ama akoi khanai madugi tarik amadi numit leptri Amaramda lamdamasida inner line permit system chanhaluaina mahairoi kaithel phambi maibel singh amade lekai da akan bakhongjang leptana changsnari all political party ki mifam haudringe ki mangoinana ngasi numitungba adwaidagi hauna masing yamlaba GP women's college ki nupi macha mahairoi singna we want ILP haina akan bakholau lauduna khongjang changslaki mahairoi singh adubu thobal parking mapada manipur police ki nupi personnel singna thatnana bakhonaki nupi macha singh aduna ngamduna nam khairaga lakpadagi Kaisampat junction yokslaki mafamaduda Impal West police station ki OC Shanti Kumar na luchingba ahenba force thomjilaktuna irang adubu laksna bahonaki mafamaduda Kaisamthung lomdagi lakpa Ramlal Paul Higher Secondary School gi mahairoi singsu yokslakpadagi irang adu laksna bahonabada police ta khudongcha da bakaya mayoknaki GP College की महरोई सिंह मफम कयादा पुलिस न थटना बहोनर बसु नम खाइरगा लाकपदगी ख्वारंबन कैथेल योरखे ngasi ayuktagi hauna lamdamasida inner line permit system chanahangadabani haiba dabida nongmagi sintha thadoktuna wakan mifam chathakhibi kaithel phambi nupi singna miyam khomlaga khongjang changsilapadagi achauba irang oirakhi masing yamlaba miyam adubu lakshinna bahonabada pulis ki maikaida chauna awaba kya mayoknakhi City Police की OC सुधीर यावना अहेनबा फोर्स थोमजिलक्तुना अकनबा इहोदुबु लाक्सनब होनकी मफम मदुदगी GP Women's College की महिरोई सिंह अदु कॉलेज तमना हनखिबदगी इरांग अदु हंथरखी अदुबु कैथेल फंबी नुपी सिंहदी मखाताना खोंजंग चंगसिनखी ngasi की खोंजंग अदुदा GP College की नुपी मचा महिरोई मंगा वांथदुना लाइकनखी पुलिस की माइकैदगी सु नुपी पुलिस पर्सनल खरा महिरोई सिंह इनबदा तुदुना सोखी कैथेल फंबी अमसुंग महिरोई सिंह अकनबा खोंजंग असिदगी इम्फाल की दुकान सिंह थोंगलोनखी कैथेल सिंह पोफम फमनखिदे
Johnston Higher Secondary School की महरोई सिंगनसु स्कूल दगी थोरक्तुना मणिपुर दा ILP चनहनगदबनी हाइना खोंजंग चंगसिनबा होरपदा पुलिस न थिंख्रे इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहलु हाइना इम्फाल कॉलेज की यामलबा महिरोई कया कॉलेज असिदगी चीफ मिनिस्टर की बंगलो तमना लापा मतमदा कैशांपात योगद्रिंगेदा मसिंग यामलबा पुलिस फोर्स न थतुना महिरोई सिंग चलहनखिद्रे नाकलमरमदा मणिपुर कॉलेज की महरोई सिंगनसु इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहलु हाइना चीफ मिनिस्टर की बंगलो तमना लापदा पुलिस न कंट्रोल तौना होनबदा टियर गैस सेल कापदा सोइबदगी पुलिस अमा ममित पानबदगी सोक्तुना अरुबा फिबमदा हॉस्पिटल दा लाकनखरे ngasi numitungma matungda mahiroi sing asina Indo Burma Road ki yumnam lekai lairembi mapa yoroppada पुलिस न थत्तुना चलहनखिदे नाकलनी दा मुंगना बथोरपदगी पुलिस न मियाम अदु कंट्रोल तौना होनबदा टियर गैस कापदा सोइबदगी मनाक्ता पोखारक्तुना पुलिस पर्सनल अमा ममित पानखि सोगलबा पुलिस पर्सनल अदुदी अथोकपम रोमेश सही कुनगतरेट अपोकप रघु समुरौ नावरेम चप्रौदगिनी हौजिकना वांगोई पुलिस की ओसी गा चटमिनबनी थौदो दुथोक्रबा मतुंगदा अतोपा टियर गैस सेल अमामुक पुलिस न कापदा मनाक नकना पोखारकपदगी मखाताना पुलिस न टियर गैस सेल सिंग कापखिदे पुलिस न टियर गैस अमसुंग मोब बम सिजनदुना महरोई सिंग ताथोकना होनबदा मनाक नकपदा लेबा रुहिनी नॉर्थ ईस्टर्न स्कूल की पिकलिबा महरोई सिंग का मनुंगदा मैखु चंगलकपदगी मनाक नकबा संगोयदा थांगदोकनखि अंगांग पुमनमक कप्पा लावबा तौरकपदगी ओजा सिंग कोकता खुद हमनखि Joint Committee ILP Students Wing na sinduna kumbida leba school singi mahiroi singna ILP chanhalu haina rally chatkre ngasi tongan ba mahi tampham sang singi mahiroi singna khongjang changsinbada mahiroi nupi mapal amasung nupa hum asopan nangkhre GP Women's College ki mahiroi mari khara hena sokpadagi rims da laikanakhi mahiroi nupi macha amadi police na chaina thinbadagi masagi operation tawkhibagi mafamda sokpani haire ani amana chaina kanbadagi sokpani Manipur College ki oina mahiroi ama rubber bullet na panbadagi rims da laikanari mahiroi singna uniform selaga democratic oiba da changsin kiba khongjangda police na chathakiba thong yaning de hari LP system na chana nabigi da makta wi tungan khongjang kaya haibadi koi da adi mahu lam ko khonde koi na tawya ba satra ma oina LP system chana nabigi da changjam ya ba khongjang si koi lepta chila khinai koi Manipur College ki koi democratic koi ba iho mo loina na leli ma sa mi ma si da koi so pan ma gam jaw re rim so ji yam chi so pyam de ma si koi police sing na security sing yam na usit chata uniform chen uniform dress ni khang da ai tam thi bong la ba pure te ga sin sing ba kapsan da aso phan na ma si koi thau mo chong no ai da khong ji sing koi ngasi pa li ba sarkar jina koi gi ngasi security sing asibu action lo koi pyam ILP chanan gadabani haina lampel sana kaithel nupi kanglup nangasi lampel sana kaithel da wakami pam chathaki lamdam sida inner line permit system chanalu haiba davida ngasi ayuktagi hauna khwaramban kaithel da nupi singna nongmagi sintha thadoktuna wakami pam chathakrai wakami pam asida saru yakhibi kaithel phambi amana wafam kaya phungdorkli Bawa ibu singina aku nak tahu jadi pada habis moi na ni aku ini mau singina moi na tahu biu ya terus na aku je kuat tak moi pam thadu pon bagi terkala lagi sini mau en pan pang je bawa han balai terus sangat ni dagi ima kun ngani pan jiu jig jian dah lagi je kan moi yang kena satra yang kena thadu biu dagi satra nung dah pun macam moi na awam pun dah tahan juga aku mangkang dah aku ini moi mayang tan mana tiap moi na amarum tu pun berapa masa di pam ni jauh dah lehan ji extend ji moi maka dah koi lagi je hai bene ba Oriental Club Khongman Mangjil ki akoi badalaiba mera paibi imaibel singnasu Khongman Mangjil ki kaithel sangda wakan mi pham chathaki hata gi akoi badalaiba maitei pangal singnasu ILP chanhalu haibadabi takshladuna wakan mi pham chathaki haujik lairiba MP ahumna parliament ta pukhatpaga loina na taksindrabadi miyamna makhoi bu boycott tawbaga loina na hen akan ba khongjang changsin gani hari
Mairoi singna ILP gi hoda amata oina khongjang changsilakpada state force na kaidonungda thingba ngamloi haina joint committee inner line permit system students wing gi convener M angambana phongtorkli desam gi office da pangthokpa pawgi mifam amada mangna makha taraduna assembly da anirak warep lokhibagi makha tarpoina center da taksin khiba thabak sing miyamna mayek sengna khangandriba karigino nauna makokta gi hobagumna all political party gi mifam kauba miyam gi ihau namthanaba sinba thawngni government na masana logjakiba warep thabak ta onthok pangam da basti political will leitabaki khudamni haujikta center da tainaduna leiba matamda state asigi oiba regulatory mechanism ama semduna ILP chatnana bakhona gadabani ihau buna thaina bakhona bana hena sathiba ihau oirakna bagi machak oigani phongtoki hairiba police ka natrak agitator sing mungda matamda mairo singda namda tamthiba maungda 푸고 제이바 아마디 디아르가 스캅슨 바 수음지 저 이코이나 아칸 마몽네 간뎀 타위 아두가 하이리바 묵나 바시다 소파판 마이바시 에지테터도 소카니 아두가 마두부 팅나바 호나리바 police person 소카니 나시 막다 이코이 아초와 이코이 마팜 마야마 마다 토기바 거기 에지테션 나두다 거기 police person 기 말다 소포도 저 이코이 student 이 누아이타 파위 아두부 마시 누아이타 파우리 마시 마야암시 마시 아이코이 police force ko nuai na ko na mamai thang tar ko yai adabu luridi asiguma mungna basi wakhaina bama purke na traga masiguma si amona tholoi ge hai tar gadi leirba state government amdi home department na chapchana inline permit system chana noi period to lobby sungjo chode lawudaw ne masi student ni society thamje Humpuga Mapal Suba Hiroshima Degi Ningsing Thoram ngasi Manipur Press Club ta Indo-Japan Friendship Association na sinduna pangthokre Thoram aduda Indo-Cuban Friendship Society ki working president Dr. M Nara Association ki president W Bhumeshwar na Thoram mapu singwaina sarugyaki wangang khiba singna numit aduda thokiba thodok aduna suon khibadu sakti leiba leibak singna nuclear khulai siznarakpadagini haujik pasinduna leiriba nuclear khulai sing siznaraklabadi prithibhi si pungmut kiba yabagi akibalai masidagi ngakthoknaba malemgi miyamna khananai bachangi haiki chief guest oina saru yakiba Dr. Narana phongdokibada aikhoi lan amasung nuclear sakti gi mayokta amata oina warep lauduna makhatana asigumba numit asi thoktana honasi haiki laina sekudamena how many children are dying yadu saying the millions 40 million children are dying due to laina kaya sitagi karna bohnaga sida nasi military baje kunung siye bunagani madoi dipena we need to think again and again. Information Service Television Network ISTV na Nongthang Film Communication amasung Dream Entertainment ki production oina puthokadaba asengba wari da yumpham oiba Mega TV serial China Kholgi Yaiphathongni thoram ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thoram aduda Director of Prosecution NG Teskumar Network asigi President Khamba Salam Amju President Wangkhemcha Samjaina Maroi Miyo Singoina Sarugyaki TV serial asigi producer na Lily Laishram Director Chow In Lai amasung production manager na Jit Ningombani ISTV ki President Khamba Salam na Manipuri film asi hauzik awang bathak amada leiri adubu reality ta yumpham oiba film di masing yamdri masida ISTV na anobo wakhalon amaga loina na Nongthang film amasung Dream Entertainment ka khusamna duna miyamda anobo mahawa mapina na bahona bani haiki masida wangang khiba singna phongdok na khibada Manipur ki film asi ngasidi achoba platform ama oire adubu aseng bawari da base tawtuna puthokpa film di masing yamde aseng bawari haibasida aseng bawari du puthokpada media ki thodang yamna chawi ngasi ISTV na lokhalakliba khongthang asina miyamda yamna kanaba amasung pauzel piba ngamlakani thajai haiki NG Teskumar na ngasi maklamda masida miyamna thingnariba khudong thiba made makhata na sokhalakpa yaba adubu paudamduna tungda thorakpa yaba khudong thiba kaya dagi ngakthok jaba ngamlakani haiki leiba civil society mayam NGOs mayam new ke hak na on leiba sang mayam human rights activists mayam ga chungchen ga aikoi we should put our heads together ko chungchen ga kamane try ya de thingsi aiba amla adune mo try na mani pudama hore masi share se da ya patama mata da masi focus to pay
Ming Chandagi Central Reservation Amendment Chanaba Yaroi Hainanga Sisu Manipur University ki Mahiroi Singh na get launch induna protest tawkrai. Police na Mahiroi Singh Lakshanapati gas kapada Mahiroi ke asopan nangkre haidi. University ki A block ta Mahiroi Singh na protest tawki. BC na Mahiroi Singh irang horokpadagi suti thadokpani. Hostel da laiba Singh halanbani. Santi laklaba kanda lairik ningthi na tamsi haiba wafam yaning daba phongdokli. Jeraksida hostel thadoklaga arapa mafam dagi Mahiroi Singh oina August 3 University ki guest house ta laiba yagani haina Deputy Registrar Manipur University na khangalei. Amaromda Manipur University ki VC na hostel da Mahiroi Singh Thadok naba register ki khutang da thorakpa order handokadabani haina Mahiroi Singh na phungdokre. Hostel dagi thorakpa Mahiroi Singh Haijingang Imam Market amade Kuman Lampak ta laiba youth hostel da changjafam lauduna laiba Mahiroi lising amaga chanirom maram laitana MU gi authority na hostel thadok naba order thokibani. Thokiba order si matang da Mahiroi amana phungdokibada maram laitana hostel thadok naba order thokliba karigino authority na maram pikadabani. Order handoktriba phawba mafam asida laigani phungdoki. Moirang Multipurpose Higher Secondary School da class 12 tamliba Mahiroi Nabachandra ngarang phubadagi laikhidabagi thodokta chenaba sing putho haina Moirang Police Station da miyamna thomjinakrai. Moirang gi chingai lampak da water supply gi thabak suduna leiriba miyoi singi marakta khatnarakpadagi khamlubada mangonda oina panduna sokpadagi laikhidabani hari. Laikhidraba Nabachandra mama pokpa mapu maben na Moirang Pharembam laikai da yoglakpani. JSC ki convener Konjengbam Nandana maraleba miyoi sing puthok Badi akan bakongjang jangsin gani haiki. Nabachandra bu koktoki ba mohori khambaton police na lokhatuna leire adumoinamak mihar pasing phana ba thiri haina SDPO Moirang na phungthokli. Ananda Singh Higher Secondary School gi award pa oja amade school gi tongan ba award apasing yengsin bite haina Imphal East DC da Mahiroi Singh na lairik pisin bachat pada police na thingkre. DC office tamna lakpada porompat ki lamlong mari phangba yoksilakpada police na thatuna nakalani muknarakpadagi lairik Singh police talang silamkhi. Mahiroi mute ahum khangalaga DC unabagi ayaba phangbadagi Mahiroi Singh School campus ta hanaki school asigi award apasing athuba matamda yengsin bidrabadi akan makhongjang kaya changsin gani haki. Kaya ang thulokani akoy na sila sa khamang da chhatra ni horok sungkasi private school na kari daw ta miko thongi na government school na kari daw ta sum handa don lai na ha kana government school da moina yengri mi yeng se am thina handa mi yeng ding be ba government sa private school da award po sala hande award po moi award po khudimam tale hande du government school da wali po khudimam se moina handa sui yeng mi de ba sina marong kana koi ngasi khamang da akoi disi da kana na akoi tan jari lai se na to bra sa de English singani tarani thoi tagi chief minister hoiduna lagliba Congress lengak asina center da Congress na luchingba UPL lengak leiringai matamda amuk phawpa inner line permit system gi matangda parliament ta puthoktaba amade makoi gi election manifesto da phawba happy khidraga housing center da BJP laklaba matamda all political party meeting gi drama chathargliba amade MP Dr. T Mainana parliament ta pukhalagliba kayasi miyambu makhatana makoi gi political victim ama oihannaba miyam gi iho na thairaga makoi masagi thodang adudagi nanthokuna chen khiba yanaba lambi ama thirakpani haina Maoist ki cherol amana phungdorkli Lok asigi Secretary Publicity and Propaganda Nonglen Meitei ki cherol amana thawong asida Manipur miyam na pangthaduna isana isagi mang semloisi all political party ki firep miyam namthak tawbanatana karamba afaba warep lorkadage Manipur da BJP na pangangang labasu Assam da Bangladeshi mayam support tawri left kangbu na koilaw lawrabasu vote kanana ba khonabada missing yamjadaba miyam gi interest kauthokuna left kangbu na Tripura da missing yamjadaba Tripuri kangbubu namthabiri BJP na vote kanabagi damak Assam da Bangladeshi sing citizenship pigadori amadi Congress na Manipur da vote kanana pamito miyancha kayabo voter list ta hapchinduna Manipur miyam gi tunglabjat muthana bahonari all political party meeting asi Manipur miyam bu makhatana apang basina na break matungda mukana taramna ukchari makhata ba pauda lamdam asi ki nupi sing aran ba maikai da chatkrabadi lamdam sida khundari ba phulp sing mutkiba yabagi akibalai haina social welfare minister AK Mirabai na phungtokrai wafam asing asi haukiba November gi tang kunga mangada minister masana haing khongbal da laiba Manipur Central Jail da laiba nupi inmate singi oiba tha taruki vocational course loisin bagi thoramda mahana phungtokibani course adu da saruk yakibi nupi inmate sing aduna vocational ki
की ज्ञान लौदुना पुथोकपा पोथोकसिंग मिनिस्टर द खुदोल तमखी मिनिस्टर ना मखोइद सर्टिफिकेट यंथोपग लोइनाना मखाताना थबक सुनबगिदमक चंगदबा मपोट मचै लैननबगिदमक जेल द लुपा लिसिंग तरा मतेंग पिखी एम्ब्रॉयडरी गिदमक चंगदबा मशीन सिंग लेमना पिगनी हाइना लौथोपग लोइनाना मशीन खरा सु खुदोल तमखी मणिपुर सेंट्रल जेल द पांगथोकपा अचंबा थौरम अदुदा सोशल वेलफेयर डायरेक्टर रंगिता बली वाइखोम अमदे जेल की एसपी लियानमांगसु सरुयाखी डायरेक्टर की माइकेदगी जेल द लैरिबा लुखराबी अमदे नहा ओइरिबे इनमेट सिंह जेल दगी थोरकलबा मतुंगदा मसा मथंता हिंजनबगिदमक डिपार्टमेंट असिगी मखादा तोंगान तोंगानबा खुदोंग चाबसिंग फंगनगनी हाइखी अनीसुबा बैच के थातरु की कोर्सु हौदोखिबा थौरम अदुदा मिनिस्टर मीराबाईना मियोइबना निंगथिना हिंगनब होनबदा सेल थुंगी फिबम फगदहमद चंगी ngasi जेल द लैरिबिसिंग असि करिगुंबा आइन यादब थबक खरा तौरुबदगिनी मखोइगी मनुंगदा खमथेंगना वाबदगी आइन कायब थबक तौरुबा मियोइ कया यावरी मखोइ सिंग अदुबु जेल दगी थोखरबा मतुंगदा मसा मथंता हिंजनबगी पांदमदा वोकेशनल ट्रेनिंग असि पिबनी ट्रेनिंग असि फंगलगा थोखिबा मियोइ कया मथंता हिंजखिबा ngambasi nungai ba poi makha tana nupi singi damak yaifana ba thabak thorong kaya pangthokhi gani haiki काउगुमसी अखोई दायित्व से अचुक की मतिक जावे है बचे नखोई काउथोगनु अचुक जावरब दायित्व से नखोई न तराई तराई न लौदुना ngasi वाखलोन पिक्सनदुना अपिपो वाखलोन द चखिब तारगदी हौरकदोरि बेसा सिंग दो अखोई कंगाउनदना समाज असिगी वना तैनब लाइन चखिदना अखोई पुरु फाव मांगप याबगी लंबी कया अम लैरबनी अदुना मरम वरे हारगा अखोई पुरु पुकजनब वनबदा अगी जाति बु अखोई मपांगल शक्ति जाति की मपुंग फाबा एडमिनिस्ट्रेशन लेना होनबदा पुनमकी दायित्व लई हाइबस यारिपो खोइरोम मथक लेकाइदगी रंजिता मिहात कमरी लेना सेमकिबा जेएससी अमदी मियामना मखा ताना पामदबा थौदोक सिंह थोरकपगी दायित्व लौररोय मणिपुर गवर्नमेंट ना लौगदबनी हारि ngasi जेएससी की मिहुत इमुंग मनुंग एमएलए मेघचंद्र एमएलए श्याम कुमार मिनिस्टर ओकेंद्र यावना चीफ मिनिस्टर उनरुरबा मतुंगदा खोइरोमदा पांथोखिबा मियामगी मिफम अमदा गवर्नमेंट की खोंगथांगदा पेंदब फोंगतोखे नुमित मंगानी सुरब फावदा मिहात पकरी पुथोप नमद्रिबनो पुलिस न चथरिब थवोंग पेंदब पोई अवाब तारिब मपुरोइबबु हन्ना हन्ना कौदुना वाहंग पाहंग तौबा यानिंग दे हाइके एमएलए के मेघचंद्रना मिहात पकन खतपगी वाफम लेरोय सोइदना आइन की चराक फंगनी चीफ मिनिस्टर अमदी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनरुबदा मरा लेब सिंह सोइदना फागनी हाबगी थाजब पिरकले हारि अरुबा तमसीबा मागी मचनी मचानी खनबंगदबा साना दौना मतु मतु कागा हात पडिदुगी इलेक्टेड ओइबा मियामगी सेवा तौइबा कोइन करिगिदमक्ता मात्र करोड़पति असुगु पृथ्वी सि संसारजिदा अरुमबदि सिम चौब साना पान लुमना थादरबसु करिगे कोइना माकी इसन संगनि नरमदना अखोइ मा सोइदना अखोइ फाबंगमगनि सुगनु कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अवार्ड पा डॉक्टर अमदी स्टाफ सिंह अगस्त 13 फाबुगी मनुंगदा थारकत्रबदी सेंटर असिगी ओपीडी थिंजलगनी हारि ngasi सेंटर असिगी अवार्ड अपा सिंह अदुगिदमक यानिंगदब फोंगदोक्लदुना जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ मैरापाई बी क्लब एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन सुगनुना वाकरमीफम चतखे कमिटी की मेंबर मोइरांगथेम प्रेमजीतना सेंटर असी चांदल चुराचानपुर अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट के खुलकयागी यामना मरुओइबा अनानायंग संगनी हाना डॉक्टर मरी लैरंबदगी अनी खक्तम गायरे मसी मनुंगदा डॉक्टर अमा नुमित कुनगा माथोइनी सुटी लौख्रे मसिना मरम ओइदना मियामना खुदोंग चातब कया मायोगनरे हारि डिस्ट्रिक्ट मरी ना कोन में जगह ना डिस्ट्रिक्ट मरी दगी मैंने समटाइम नोंगदा ओपीडी मी से चाम की मथक लाइंग बो यावसलपा लोना 24/7 की सर्विस लेबा ना मरम ओरगा डॉक्टर दा यामना वाबा थनबा लोना पेशेंट पार्टी को दिसु मोइना वाब दिखिना कोन हेन सु वाजबा अथु मतम दा कोई सरकार की माइगैदा येंग अमा चंगिरगा कुनगनिथोय सुबा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक थौरम कक्सिंग ब्लॉक की ओइनसु आईसीडीएस प्रोजेक्ट कक्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर न सिंधुना याम्बे मनी साहित्य भवन कक्सिंग द पांगथोखरे थौरम असिदा आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर ओइरम बी के सरोजिनी आईसीडीएस प्रोजेक्ट कक्सिंग की सीडीपीओ एमएम जामदे अंगनवाड़ी वर्कर के सुसरुयाकी सीएससी कक्सिंग की आयुष की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर केएसएच सुमतिना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांकी
थांगा मदी करांगी अकोइबदा हौजिक फुमदी सेंगदोपगी थबक चथरिबसी प्रजा सिंगी अपाम मतुंगिना थबक तौबी हाइना करांग आइलैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट गीता जैन ना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकबा पाउमी सिंग उनबदा फोंदोखरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट सलाम किरण याउना पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनबदुदा गीता जैन ना मखा तारदुना करांगी मनाक्ता लेबा फुमदी सिंग निंगथिना लौथोके हायरबदी फुमदी सिंग अदु लंबी ओइना सेंबिरो मसिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर दसु खंगलगनी हाइकी करांगा थांगी मरता लगी बा करांग प्रजा के अवाब की कोई लंबी थोंगी प्रॉब्लम से सिगी यंग बिरकांद कोई करांगा थांगे से लंबी समझना नबी दम फुंदी सिंग सिन थोजन बिरो सिन बेजे सिस अदो सि थोजन बिरो तो जारगदी लौटा की लगी जगह दा करांगा में कोजरी बा इसिंग मैदे जेरी करांग प्रजा सिंग खबी रकांदा कोई थौथम तोरको थौथम खुदी मक्ता करांग प्रजा के याब याब जगदी कोई थौथम बिरो सिन मिलालना मैते मेयकपु मिपुंग खुदिंगदा खंगनबगी पांदमदा हौकिबा अगस्त अहुमदा होजाई कैथेल अनौबदा मैते इरोल इयेक इनात कनबलुक खुसमनदुना आर्यन एकेडमी हांगतोख्रे थौरमसिदा मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर फुरिचाबम बिरमनी मिलाल की लुचिंग पुरेल सातोकपम तोंब मंगांग मिकल होजाई की लुचिंग पुरेल प्रोफेसर डॉक्टर कराम इबुंगोहल मिलाल की फाइनेंस सेक्रेटरी गोजेन चिंगममियो के आना सरग्याकी अमरोमदा ललित साहित्य अकादमी मणिपुर अमसुंग दलित साहित्य अकादमी आसाम स्टेट कमिटी न सिंधुना जुलाई 19 दा गुवाहाटी की शिरोई लिली होटल द पांगथोकिबा कास्ट फ्री इंडिया मित्ता अकादमी असिना सखंगबिदुना ब्रेक मतुंगा मुका नतराम नौचरी मखाताबा पाउता मोटरसाइकिल अमगा वैन अमगा थेंजिनबदा मोटरसाइकिल तोंगदुना लाकपा मियोय अनि शोकतुना लायकनख्रे थौदोसिंग असि पुंग अनिरोम ताबा मतमदा थौबाल वांगबलगी सेरिकल्चर ऑफिस ममांगदा थोखिबनी सोगलबा मियोय अनि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबालदा पुगतुना लायकनखि सही खुदिंगी अपुनबा मणिपुर की मतम इसै कांगलोप अमिकना पांगथोकपा बेस्ट ऑफ अमिक की इम्फाल ईस्ट अमसुंग वेस्ट की ओइना सैसकपसिंग खनगतख्रे सेप्टेम्बर 19 दा पांगथोकदबा फाइनल की दमक डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्तगी सैसकपा अहुम खनगतले मतम इसैदा अनौबा अवनबा अमसुंग अफबा सैसकपा पुथोकपा ngamnanaba पांदमदा पांगथोकपनि हाइना जनरल सेक्रेटरी बी नेता शर्माना फोंदोरखली हाइरिबा प्रिलिमिनरी सेजदा कोई ममांगैददी मी कुंछामु तगी हेना लाक्तबदो हंदक्ति मी यांखई की मथक लाखरब सेजदा कोइना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट्स विंग सिंगना मखोई की डिमांड सिंग पिबिद्रबदी लाइरिक तमलुबगी वाहन थोक लेत्रे हाइना मखोइना तमलिबा लाइरिक सिंग मणिपुर की गवर्नर चीफ मिनिस्टर अमदी इम्फाल ईस्ट की डीसी दा सरेंडर तौबगी डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना फुचैबा असोपन नंगनखिबा थोंगबो देसामने यानिंगदबा फोंदोरकली मैरो सिंग की खोंजंग असि देसामना सु मपुंग फाना सौगतकनि हाइरि तोंगान तोंगान बा गेम सिंगी सानाफम यावबा प्लानेट एक्सट्रीम कौबा मफम अमा घरीदा ngasi अहानबा मणिपुर राइफल्स की सीओ टीएस राधेश्याम हांगदोख्रे प्लानेट एक्सट्रीम की प्रोपाइटर दिग्विजयना सानाफम लेतबदगी मियोय कयाना अवाबा मायोकनरिबसी कोहनबा पांदमदा मफम असि सेमबनी हाइकी आरसी फिल्म की तरह सुबह प्रोडक्शन मणिपुरी डिजिटल फिल्म रुमाल की प्रेस सॉन्ग असि फिल्म फोरम की ऑफिस ता पांगथोख्रे फिल्म असि की स्टोरी स्क्रीन प्ले अमदी प्रोड्यूसर ना चावबलैमनी डायरेक्टर ना रंजित कुमार ने मयाई काबा चिंचाक सिनब थिंगनब लौरिबा थौदांग सखंग ओइना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ना बेस्ट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन की नेशनल अवार्ड फंगलखरबा सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बु तरामना ओपकी थौरमामा कामोंग लांगोलजम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोख्रे थौरमसिदा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी एच रूपचंद्र यारो बमटेर जिला परिषद मेंबर एस एच नवकुमार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ओइरंबा एस सर कुमार शर्मा हाउसिंग डिप्यूटी डायरेक्टर ओइरिबा के एस जयचंद्र सु सरग्याखी मना फंगलगलब सिंदा खुदोर पट पीदना इकाई खुमना बुटकी खुराई साजोर लेकाय दलेबा फ्रेंडशिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तंबा महिरोय अनि ngarang स्कूल चटखिबदगी हौजिक फावबा थिबा खंग्रे हाइरि महिरोय अनि अदुदी उरिपोक यामबेम लेकाय दगी वाहेंगबम टोन चही तरागमरी अपोक इबोम चाकवे फुट मरीगा इंची तरुलोंग वांगी कुलै कुचुनी ममाई सांगी अतोप महिरोय अमदुना खुराई थौदाम लेकाय दगी उसम जॉन बुश चही तरहमदोय अपोकपा उसम किशोर चांद कवी महाक फुट मरी रोंग वांगी ममाई कोयदानै कुचुंगवी कनागुंबा सिंगना नुपा मचा अनि सिबु थेंगनबिरबदी मोबाइल नंबर 9856671787 नत्रगा पुलिस स्टेशन दा पाउ पिबियो हारि
Impal West Police Commando nangarang Singjamai Begabati Lekai the Thibo Humgi Tabak Chatavada Manipur Naga People's Front ki Kadama Farihari Police Department ki PRO ki Cherol Amana Parvamio Adudi Ruichung Hau Jajo Chahinipu Apokpa Ramthing Jajo Nongdam Tangkul Kuldagini Hari Hauzik Sanapi Pau ngasi sanabagi pauda Scotland gi Glasgow da pangtho ki bakun suba Commonwealth Games ta Indian hockey team da saru yaduna silver medal lorok pada achobo thodang lokiba Manipur dagi hockey sanaroi KH Kothajit amadi K Chinglen sana ngasi nungthil pung mangarom tarak pada Imphal airport ta thunglakrai mahapu Manipur hockey amadi prajamiyam na haraute amna okay final match ta world number 1 oriba Australia na India bu yamna lakchana maithiba pikibagi matangda Kothajit amadi Chinglen sana na haikibada Indian hockey team hanadagi kharamakhay fagalai handak sanakiba final match ta Australia gi makutta maithiba nankibadu world number 1 oiba team oikibana thengnabada khudong chadaba awaba kharadi mayoknaki adubu mathang sanagadaba match singda performance phagana bhonagani haiki Australia world number 1 ne the koi India team gi hoji sei amani ki tangai di habdi team punba habdi moi gi sei tara trauma de dum sanarala duna kha khena badum experience asaji haiba ngamde habdi akoi match to yeng matung da performance ki matuina team da lakani aduna haiba ngamde habdi hanabudi loi fan sana ge du team change to ko badi akoi khutta lei tamni na selector ki khutta le Kontra Suba Inter District Badminton Championship के men's team की winner Manipur Police Sports Club ना होइख्रे Manipur Police यावना district मंगा मदे सानरोय चनी को हुंबुद्रा न सरुयातना DM College Complex द लैबा Manipur Badminton Association के indoor stadium दा चथा खिबा kontra को हुंदोय सुबा Inter District Badminton Championship के ngasi sana खिबा men's team दा Manipur Police Sports Club ना Imphal West District po set ahum sino दा माइथिबा पिदुना winner होइखिबनी women's team के final दा Thobal District ना Bisnupur District po set anishno da maithiba piduna winner oikrai girls team gi final da su Thobal District na Imphal East District po set anishno da maithiba piki boys team gi final da Imphal District na Bisnupur District po maithiba piduna winner oikrai yangkai mapal suba state badminton championship ki ngasi tongan ba district singi sanar singi ahan round gi sanaba hokrai District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Minister Demda Team Nepal na saruyaduna ngasidagi Mari Suba di Majbi Kabui Memorial Super Division Football League hokrai ahoban mita lasal lemapokpam kunpamna amofa moirangbu goal amasino da maithiba piki hayang sai SAG utlaw amadi GDC tinungai ka sanagani Thobal District ki chahi taragamari taragataret amadi taragamapal makha ki nupa macha nupi macha singi tongan pa discipline wrestling sepak takraw boxing fencing badminton table tennis kabaddi volleyball gi district level inter school trial cum selection test thasi ki tang taramapal dagi kungani thoi fawba Thobal da pangthoklagani thawai yawa school ki sanari singna office hour da laktuna form lawraga thasi ki tang taramari fawgi manungda thajingadabani haina DYSO Thobal District की आई पूर्णिमासी देवी ने थादुरपा चेरोल मन खंगलकली Imphal West District की चाही तरागमरी तरागतरेट अमदी तरागमापल मखा की नुपा मचा नुपी मचा सिंगी तोंगान पर डिसिप्लिन wrestling sepak takraw boxing fencing badminton table tennis kabaddi volleyball की district level inter school trial cum selection test thasi की tang kundagi kuman lampa की sports complex pangthok lagani thawai yawa school की sanari singna office hour da laktuna form lawraga thasi की tang tara taruk phabu की manungda thajin gadabani haina DYSO Imphal West की NG Motilal na thadrokpa cherol mana khanglakli Dhaka thamai banna konthok jam kendra bu maithiba piduna taramathoi suba laijing ningthau ahalon likam knockout kang trophy gi final changkhrai laijing ningthau apun ba kangkhut thamai banna sintuna laijing ningthau sanglenda kendra taramathoi gi kangkhut taragani thoina saru yaduna chathariba taramathoi suba laijing ningthau ahalon likam knockout kang trophy gi ngasi sanakiba ahan basnami final da Dhaka kangkhut thamai banna konthok jam kendra kangkhut bu panchil kunthra manga kunda maithiba piduna final changkhibani hayang ani suba semi final da thamaiban kendra kangkut amadi kai samthong kendra kangkut ka sanagani
KKCO Kangkut Kai Samthong Elangbam Lekai na IWKK Kangkut Uche Konbu Maithi Bapiduna Tarasuba Players Trophy Kang Tournament ki quarter final changkrai Tim Taragani Thuna Saruyaduna Ya School ki Sri Gopal Dev Madhab to Chathariba Tarasuba Player Trophy League Knockout Kang Tournament ki ngasi sanaki baroi ba league round match ta KKCO Kangkut Kai Samthong Elangbam Lekai na IWKK Kangkut Uche Konbu Panjil Taragamapal Taragatare Maithi Bapiduna quarter final changkibani Thasigi Tang Mapal da lag thangmai banga ahan ba quarter final match ta thengragani hojil loislak padanga sinong gi oiba inga sagi pau ICR lampel patagi phangba pau gi matung ina ngasigi khwaidagi sabagi chang degree celsius kunthagani toi dasmik manga khwaidagi ingba degree celsius kungom doi nungsite aw ising manigri chang ayukta cha da marbuta taret nungthil dana cha da humpuga manga nungju gi chang 0.2 mm ni hojero badamaroi ba pau amona Inner line permit system ki matang da political party singi mifam chief minister ki banglo da chathakrai ILP ki khongjang kham thengna kalle mahiroi singna akan ba khongjang changsin khrai amadi humphuga mapal suba hiroshima degi thorom ngasi Manipur press club ta Indo Japan friendship association sindra pakthokrai ASTB na pizab pau matang salojare ning tapiri basing ba mukhana khumjari